WPP mega charity event kin gon awmin a hi Hiche hin zin kunin thingnei lam to thang DI of schools ADC apangin zilza umin vungwan ching DI of schools in church ADC apangin a hi phan hom to in ND tlungte apangin phat kon hon na tauna ti ningi in anein lin mathu sena lalcha trainee manager in anein a hi abanin zin lin ho chunga thilpha bol na pha thingnei chong to ho hoi te ni lam kai nai na umin chazowin holim na chom Khamgo mang team leader in anayin abanin charity item ho hop do na phat bi khamgo mang to zinlin tenin anayun ahi zinlin ho apan holim na phara zawin award hop do na anayun ahi ki pathu seina thingnei chong trainee manager in anayin phat kha tauna lam hen in anayin kingun manzo ahi tunia WPP chikim team hon charity event a thilpha bol na a Thendo a umi som thum ho hinga thilkiu a ho movin ahi hi charity item ho cho hi le mi mal khanin Anchang thing kg som dal kg khat refined oil half liter to ke sang khat hi in chule employee mi som ni la ko henga excellent employee to best employee award trophy a hom down a hi he khat chu wire and plastic products WPP company hi multinational British company a hi in online ana to na hi in anum chanin abol thei dinga achi sa sang ni le som ni la ni ko ma India sarkarin gamsunga dinga anala lut panu a hi hin unemployment boina hata hin su ki madinga ki bolin akise hichi company na tong num hon mobile phone mangcha a ato thei wa hi in gamsung munchum chuma charity na to na tam ta abol ta win chuchan pur sunga jong tu nia charity thilpi hop do na hi ali veina ahitan charity sanghon jong in sung mi te hi hen hingle koma loi le pai ho koma cpa WPP company a panla chi dingin team leader khamgo mangin team na abolin a hi aban de chehi charity bol chawai kwa amau hin atu hi India hin population dei tam ta unemployment shep na nei lo nunga tangbal khang lai i tam ta gru jikin India government in invite bol hin 2022 ai India lut panayin jeta kain India government ai invite na zala hin dai ja hi unemployment problem shep na nei lo kham nei lo te India tam ta gru jika setia dengan employment chance bi thik na ding ai hung Tuni la adinga thu so isim theu hi chahina ki chaitan muntina ti sinet work thu so ve hona bonun mangpa